Aga pigau iya na sampajangi tajam ya sang awabin tau rewa pole jama-jamanna loko puang Allah Ta'ala nasabak mondro itikap ko masigie palawangan na mga ribe si bawa isa dena rewa lo bolana jama ya sampajangi agap maga pahalana maka dena bitta 6 rakaat salat sesudah salat maghrib ini tadi itu setara dengan 12 tahun beribadah. Jadi padai ko mas sampaja sunnah ki 12 tahun tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video yang insya Allah penuh hikmah ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Gurta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam ilmunya dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama selalu melantunkan selawat dan zikir di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya waktu situ ngena Pak Bu makan jalan da yunroi masih kiri sabak ya rukun Allah Ta'ala na bagi wattuna istilahnya tania untuk alena tapi na bagi wattu untuk atanna. Jadi selama 24 jam angka mematto waktu khusus makanja yunroi mengaji, angka waktu khusus makanja yunroi masih kiri, angka waktu khusus makanja yunroi milaudong, angka waktu khusus makanja yunroi mas sempajang. Makotoro pa emang angka waktu ya tengi mas sempajang. Jadi okuilalan na agama itu iyaro gurutta biasa wang kali ngacara mana gurutta ki aja Abdul Muin Yusuf presiden reg maka daya je tu pong Allah Ta'ala angka waktu istimewa na taruangan atanna iya naro waktu ero aga kami na makanja ipigau pura na tetap ka pong Allah Ta'ala walaupun angka ibadah matu ipigau tidak seistimewa jika ibadah yang dilakukan itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kaya ganyan yaro. Nomor sidi. Imon rinna asara itu letu sebelum tama mangaribi natem mematuki nabita masempajang. Walaupun angka tau pandrita maka da angka sampaja wa dingi jama bara na tama ki masigi mas sampaja sunat atul masjid ke. Tapi aku iman tasyafi
Namo to tama masigi ko imon rin na asara letu sebelum tama mangaribi ina den wading ipigo sampajang. Je na pemaliangi nabita masampaja tau imon rin na asara letu tamana mangaribi yo ko tama ni mangaribi ka wadin ni. Tapi angka tahu pandrita palabai kada wadi masampaja sunat tetul masjid wadi. Bahkan onro hati-hatina alena pangulut ta iman tasyafi namo sampajat tomatewe nalito komentar betongan na maka dekome ko masampajat tomate usahakan ngi kupure asara mo masampajangan ngi asampajat tomate no jolo napa masampajangan asara pala yolo isola janasah imonri pisampajangan asara nah betongan nak madaring katau ilmu imonri nasara itu maka da pura pi masampajangan asara napa ya sampajangan iya ko alena pangulut ta iman tasyafi maka dai pala yolo isampajat tomate asampajat tomate ko jolo napa masampajangan asara jadi onrode na napalama isampajange ipigau imonri na asara tapi aga wat ding ipigau ye watewe ternyata sikiri yan na to nang kayasa sikir pagi dan petang iya sange patang pura sara la tu mangaribi jadi makan jala dak niya watewe tudangi mangkalinga carama asikiri-sikiri ni sikiri-sikiri ilalangati sambil membaca sikir-sikir mega moto sikiri wadingi baca pa rupa-rupana sikiri ka mega bahkan angka kita pura ubaca na anjurkangi dewa kada sunnah disunahkan maka dami na anjurkangi na rekoto melo itama mangaribie sekitar 10 romane melo na tama mangaribie to mangaji angka surah makan jalan da ibaca surah wasyams jadi itu wasyamsi waduhaha surah ke-91 dengan walaili sidapiro surah ke-92 napa ibaca kulang surah bil falak napa kulang surah binas jadi makanya kolatu iya apa surah tamatoni mangaribi ya ku baca ya ropa sekitar 7 menit maka dai okor penjelasan atau pandrita ero ya komu pananungan imu baca ya apa surah narekomelo ilabu matanna soe de mumases sadalle pakalinom ya lekko dalle oko puang Allah taala betongan na ipaturungan idalle ya tu tawe pada webusih maka je webusih si tonra no si todo tapai bosye tu kaya tua si todo dega palawangan nah betongan na ya lekko dalle poleri puang Allah taala de na palawanga dalle nah itu membaca 4 surah penjelasannya yang kedua keistimewaannya ia kopas sekolah maka jala dan baca nasabak ia lengi kecerdasan amacang dari segala arah betongan nadena si rupa minonroi macah mak dupa jadi itu keistimewaannya jadi apa surah walail wasyams walail qul surat bil falaq napa qul surat bin nas nah iya loh kemudian sampai jam mangaribi kolaba sampai jam mangaribi aja to sita sikiri aja to tangaji biasa kangen katau na pura mas sampai jam mangaribi tudani mangaji biasa na baca suratul mulk biasa na baca al-waqiah biangka mai garupanna ya to si ko iya ko manuru ubaca ko kita ero penjelasan na nabita dalam beberapa hadis dan juga pensarahan para ulama ina makanja iha koto pura mas sampai jam mangaribi itu mas sampai jam sunnah aja natas tangaji jolo as sampai jam sunnah ki anar rakanna iya anar rakanna sampai jam sunnah imonrinna sampai jam sunnah na mangaribi kan angka bak dia na to mangaribi 2 rakang tajamai jolo ya roba dia 2 rakang napa akad deki mas sampajang anar rakanna 2 rakaci diberi selang masna nasangnya ara tak 2 rakang jadi akatalluki matahaya apa anar rakanna tapi imonrinna sampaja sunna mangaribi sampajang agak sana 2 asan nero sampajangnya
angka makada sampaja sunna toba, angka to makada sampaja sunna awabin. Nah, perlu yuk jelaskannya. Magi niasa sampaja sunna toba. Iyam payasa sampaja sunna toba nasaba iya kota jamai iya sampaja sunna anang ngerakanon na imonrinna mangaribiwe iya dampengi dosa 50 tahun ngetana. Iya. Jadi aku nggak tahu angka dosana terhitung 50 tahun, iya dampengi ko pong Allah Ta'ala. Cicang ijamaro satu kali dikerjakan. Maka daki itu kapang. Wah, na iya tu ko iya tu ijama. Na dua ngaso mi tu ijama na siratu tahu. Di na tu gaga dosa makuye manuru penjelasan na tahu pandrita pa hikmah perhitungan na sorimon risibawalino de na pada. Dena pada. Jadi ya komakadai sisap butaung lino enapay siya soko sorimonri. Apay siya sok. Ito. Iyan na to komakadai, iyan ang kataw aga jerisan na berzina. Berzina apa itu persinahannya don rupa. Ang keperzinahan kalolo si bawa anak darah. Ang kato perzinahan tau ang kalakaina si bawa tau ang kabainena. Aga nasang tema ko ka istilah na salingkuh. Bahasa modern niya tu. Iya ko bicarogi na makadete malawang. Halala darana tau sitongan na iya tu ipacolo. Halala darana ipacolo. Yan tu dirajam sampai mati, irempak latu mati. Yaitu malawang itu, tahu angka lakaina siapa tahu angka bayinena kemudian berzina. Ia tu tahu berzina mako itu tanaya rona masuk hadis saya maka satu kali berzina arwa pulo na taung ipacuru o kwa pinaraka na paypendre. Jadi tereken ni ko siyesok ko sorimonri sisak butang o ko akhirat. Narwa pulo na taung ipacuru natataluratu anna pulo na solalan na si taung tereken ni. Jadi liwa tuh. Makanya upasangi itu perhitungan akhirat. Jadi iasangi sampaja sunna toba nasaba nasusi dosa arwa pulo na taung etana. Iasangi sampaja sunna awabin ayasang awab kembali tau rewa. Maka magini asa rewa makuye. Ya mapamulay leka isalay bolay makareso to. Isalay bolay makareso. Iya ko to makada isalay bolay mega dito to makada. Ya ko mo bola ko makareso lay pakadipe isalay masigi. Kato pole masampaja subu to isalay masigi to lo bolay. To lo makareso. Maga pito rewa loro pura ke masampaja loro to madesi. Asara to madesi. Mangaribi latu isa si kanja na aja tarewa lo boleh rewa lo ki masigi yaitu ampai cek de mi wattu nokoro ang kami sijang cek lada mi wattu na palawangan na mangaribi isa itu ya palai ko malampe-lampe si kiri na pu imang na malampe-lampe to pak dongan na rewa mi je tu data rewa sih iya na roni asang awabin betuangan na rewa kolori puang Allah Ta'ala irwattu salaijo jama-jama linom. Iya di pak balu-balu tutu nih. Aja na tak buka jolo koro. Palawangan na mangiri bisa. Tutu ki. Iya di bengkele istirahat nih jolo. Iya. Pak galunge rewa nih lo. Kau ni masih gi Jadi ya tapura masam paja mangaribi. Si kanjak-kanjak aja tarewa lo bolata. Onro ni masih gi Aga pigau. Iya na sampajang tajam. Ya sang awabin. Tau rewa pole jama-jaman na lo kumpuang Allah Ta'ala nasabak monro itikap ko masigi palawangan na mga ribi si bawa isa dena rewa lo bolana jami ya sampajangi agap maga pahalana maka dena bitta 6 rakaat salat sesudah salat maghrib ini tadi itu setara dengan 12 tahun beribadah. Jadi padai ko mas sampaja sunnah ki 12 tahun tanah dena pisau aja na to maka ada 12 tahun 10 na 2 jang mas sempajang. Nika.
sampai tarawih lagi 20 rakaat na mangilut tuna. Itu iya. Sian rakaat na latay ko kumatarawih Pak. Angka matorua, angka mato 20. Oh iya. Dia nama rigaga. Iya itu ko sampaja sunnah Pak. Angka kadera kandera pas sampajangnya. Nang katau cau-cau na utuna tudan ni. Tapi itu sampaja sunnah namo yulet tatonge wa ditoy jamat tudang. Paham ya? Si sahala tu sampaja perlu ya sampaja perlu ina iya ko magala kita to tatonge iya patatuda ko de tulet tatonge. Bahkan makanya kumule mo itatong cinampak tatok ko jolo mapamula takbiratul ihram tatok ko kalaman namo ako mabaca imangi matu na de na mule tahnya nono ikut tudang iya mule mo itatong ko aja takadai madari mapad diutuk ya ko mete tatong tudame mana aja apa tule mo patatong pak kami matoje itu gatau asa de jenro lelo masigi to nakan mati tapi ako lek jala tasi polos somo. Madam me cecau sampai aja 5 miman nama kadareke setenakan dari mati tapi dia tu gak tahu baranti wakoro dia jadi iya ro tapahnya betul na iya ko tule mo pitatong jolo kalau mana mau ko sementara mas sampajang imatu na tendre na utu maga ko mai itu dani ko sampai perlu iya ko sampai sunnah de me matarawe te ko tatong yo na masa pajangisa na me na matarawe te maka iya me ka tudang aja na utatong de na marigaya de na kada we maga tu sa de na palaba na bitta boleh duduk maka dami na bitta sampajan na tau tatonge ibandit tau tudange bagi duan nami bagi duan nami na lapalana jadi ko 200 na lolong ate sabara ni si ratu mi di makwami ro. Iya ro. Iya na to ampai madari satu ko tay syara langsung na Makkah to ko matarawi. Iya mutat to ya matutudang. Madari matanga mabaca mangi tudang elena na pamatu tato si de makomi mati ko sampai sunnah. Iya na to ampai ibadah itu ina de na melo pong Allah taala ko pada sunnah apa angka mana tuturunan na sakka wajib pasidakka sunnah. Haji wajib umrah sunnah sampai perlu angka sampai sunnah kata sahada wajib solawat sunnah makiro jadi ke mana turunanna jadi ia tu ibadah yang kau wajib dan kesunana na ia wajib sunnah ya kau haji cica mesti tahu de na wat dengah kedua aja tak ada ya mesti kalau haji de ya kau umrah kapanpun boleh. Iya, dia kagak batasan. Ini mani, kayak kami tahu, mikilo umur ke 10 si tahu wadi, tapi tahu rogi ya tuh. Iya, wasangnya di pangumrah, tapi dia itu namanya pangumrah ko maloli sulit di. Aja na tulita lo umrah. Sapa bani tahu kasih si rodi emelo etenre kang umrah maloli su. Eta sapa bani tahu kasih si talingin ang modalakan. Kadayang kadi ko 30 juta mereka aja tu menre kang umrah. Tapi aja na pakai ni mak buka usaha mak baluk-baluk bepa mi nang kana pandre ngangi keluargana de na paja jok ka pahalana ya tu letuk ki mate tu liang kamu pi ya mi kalau ki mangumra na takut de ni terima umrah sabara ki mate ki de na mung kita tambah pak ya minang kapalana waktu na jama misalnya sisa buah pala talolo ngasih kotom itu mate ki de ka tambahan na. Tapi aku ya rona di emelo tapake malolisu, tapake mak bangun masigi, tapake mak bangun sikola, atau tapandrengan ipak kepala korangi, idi wajarangnya anak yatim enas sikola, ina sininna ya roak guru anak guru ya riwat tawajana, siaga etana mak guru, iya napak guru ngangi matu kotakok mancaji guru, siaga egan na muridna, ya ro muridna matu mancaji guru siaga si egan na muridna, ina idi na tau sarola da, de na paja malolongan ngapala de na mapisau. Mate ni okola laku buru ina to yang kamu pi lolongan ina tu nak kada nabita angkau mak ku mato ko sorimon di taselam mi tay amala na denang kana jamay magi na liwa ganna makuyon na. Jadi ya pak pangumre beso podang ya kwa kada ko pole ni akadua si taong kurang-kurang ini. Iya, kurang-kurang ini. Aja na jolo tuli ya ko taw-taw ni pale menre ki cica de na marigaga ko masage na muy
ya mikui paksa kami. Nah sabab ya tu umrah sunnah mi, sunnah. Tanya wajib, sunnah. Itu. Iya, ya kau perbandingan apa ada puasa Ramalangi si puasa Senin Kamis ya kan? Si di sunnah si di wajib. Iya kau deni terima Muhammad 30 juta tu laba Itu. Apalagi kalau ni mengumrah atau 5 selfie, kita sudah putar di Ka'bah. Ternyata putar tawaf. Nah, sengi putar. Nah, ya tu matau apa? Sempajang. Aja lalu tas secara langsung ko matau apa ki? Apa iya tu ko Makkah Masjidil Haram dega yasa sampaja sunat tatul masjid. Iya itu tahu apa? Sampaja sunat tatul masjid itu angkapi itu macam ni tahu Apa ia kau Thomas sampaja tu 7 anggota sujud, 2 aja, 2 utuh, 2 lima cik di ulu, cik di rupa. Nah, yana tu ampai akapi itu. Mau tu masa ya kapi itu tu. Iro no angkat itu pak ina na pite mitia po Allah Taala langi na pitu susung tanah na pitu lapi anggota sujud pitu matawa pa akapitu lalan na si minggu pitu ngeso ina pitu ngeso jajina nana ya ke kaiwi ya kode na to sampa tambay pitu ngeso pitu tau ngumuruk na suri mas sampajang ina pitu ihana tapuh. Iya, yan na to ampay to matotariolo nang kadina angka na pitu-pitu tak pernah rakko otah. Nah, sangindo dui na iya. Ito, debi sangita ko may makotoga. Tak pernah rakko otah na sangindo dui na iya. Dia na chapu di ko kutol yang kamu ya. Manasan ni. Beto na salay ko di ko ang kamu ya to. Iya. Tapi nareko to bicara aga je istila na ko tapaul senu-senuangan. Ito, angka 7. Iya. Dia nama regaga, wani-wani masumbangi 700 sabu, makanya. No? Ya kode itu le 700 sabu, 70 na sabu, wani-wani 70 sabu. Maka ni tema 77, ya kode itu le maka damu itu 70 stas matan reto, 7 sabu na pala. Iya, 7 sabu. Jadi dia nama regaga, usahakan ibadah tak setiap malam. Apalagi kang meki kaji ibadah lalu. Agak jadi istilahnya the grand bonus. Lailatul Qadar itu the grand bonus. Inaro bonus na ulan Ramalan. Yasangi malam Lailatul Qadar. Maka day dalile khairum min alfi syahrin. Itu masarolak bi yasi niya si sabwe ulang. Siaga yasa si sabwe lepak arwa pulo na talu taun lebih. Melo arwa pulo na patau. Iya. Jadi 20 na 3 tahun lebih diangkat na ya rosiwan niya beribadah. Maka dawai marajing ngapos tasiruntu. Di na marajing ko iya maka gampang. Mapamulay si di Ramalala tu 20 serak. Di nang kanay saliwan na niya tu. O kumya tu. Maji na katasa marajing. Na 20 miya serak atau 30. Iko 30 puasa. Na mapamulay si di latu 30. Tata taruntu. Ya tulilo mo matarawe. Tata taruntu. Iya mi kotoli mangalaki maka na malam ganjil pi ay de taruntu ko salah-salah ya ko malam gana pinang kasabaran de taruntu yo po ko di ramalan tu pacapurang tatta taruntu nailalan na mi ramalanon roy de na saliwan na itu apa si sala itu kong katamu maka da tanggal api itu piwangkah si bawa ko maka day taja nga ulap itu. Weh, mapat di ulo itu. Weh, taja nga ulap itu. Tagala siya ganaro nang kamatu. Pada ko maka day ang kataw melo bawa THR. Siya melo na bawa. Nasang 20 na pajuta di nelo ubawah ko. Tapi ulap itu piu baway. Demi bisa ng tagala siya ka de. Ito 5 tajang. Yan na ba si matan na se. De pikir kagak. Yan na ni talipon na. Alin na kapang. Di ba? Ito 5 ngata. Tapi ya kok maka day tanggal api itu mamatin rona nasa tanggal api itu pidega tajang. Jadi maka dami di bulan Ramadan tapi cari di 10 terakhir terutama di malam-malam ganjil. Ina rumah kedua marajing apa? Dia nama marajing ko iya. Ya tolong mau matarawe. Angkat to maka kedua maani Pak Ustaz. Dari itu to matak-matak ko belah. Pakui pale. Angka magampang. Namo dia tak taraweh. Magampan niya. Namo di tatarawe. Akanage pigaw. Asam pajangis saki berejama oko masigi. Asam pajas subutok ki berejama oko masigi. Magampan niya di.
Angka tahu maka dawa yesi itu subuh esak di padodohi. Dari dia membatin roy koto pura mandre subuh. Makuye. Angka napasangan nabita man shalla salatil isya'i bil jama'ati. Nigi tahu mas sampajangis sama berejama. Ya tahu pandritena tambahi sampajangis sa berejama oko masigi padai ko mas sampajangis si puluhan ni. Siaga sa 10 wani tate annal latu tate 12 wani biasa gi kemasampaja makoretan apamulai tate anna to masampaja latu tate 12 wani de penangkah namustas de to nangkah ang aku moki de na mereka napa makan bita man shalla salati subhi bil jamaah nigi tau masampaja subuh berejama maka de nabita padai ko moto imas sampajampan ni si wani bujur. Jadi siaga niro. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Haji Bugis, selamat bergabung dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki dan pahala teman-teman semua. Yang ingin membagikan video ini, silahkan dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita dan di media sosial kita, agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Semoga kita juga bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Si wani tambah si puluh wani. Napah angka hadis dan nabita man shalla salat siapa yang salat qablal isya'i ba'dal isya' sesudah salat isya 4 rakaat jadi ko puraki mas sampajangis sapa patan rakaat sampaja sunnah rawatib na isya ternyata sampaja sunnah mutlak sampaja sunnah na isya tapi imun rin isya patan rakaat makanya ko ramalangi langsung ngepatalah aja na 2 rakaat di beresalang apa masih kayak panitia menre baca sumbangan ya ko talai 2 metala dai ne ko sampai sunnah wat di langsung ngepa maka dia nabita patan rakaat sampai sunnah imun rina isai padai ko mas sampaja ko patan rakaat di malam Lailatul Qadar jadi siaga nilainya itu 400.000 rakaat dikali 70. Ya kotomelo malalu ngapalang. Yan tu ampay makana nabita kini musang ije tu apalan na ulan ramalang. Na melo ko ya sinin na ulang ni ramalang manang. Yo pidi deto melo nasa adodo nga patu mapuasa. Ya lagi si ulang ni padodong. Taniya yaro nilai na ibadah ilalan na ulan ramalang ikali 70. Iya rompay makoro. Leng yun na iya Lailatul Qadar jadi yon na sampajat betul na sarai mas sampajangan saraki siaga angka na 70 aso jadi aku mas sampajangan saraki saliwan na ramalang 70 pa aso na mas sampajangi napapadaw na sampajangan sarak tilalan na ulan ramalang karena ibadah 1 kali di Ramadan itu setara 70 di luarnya yan itu ampai kong kata rusa ipuasana apa lemak daros atau lemak tasi nasa madodong ipuasa tirusa ni narusa isidi nasa pura pimatu malapatay ni tolay chidi denule pada ya komeki papada padai 70 paso na mapuasa napapada ko chidi apa perbandingan na 1 banding 70 jadi 70 paso na mapuasa isaliwan na ramala pada ni jadi na tu nakada namomu tolay namomu tolay isaliwan na ulan ramalang puasamu membatalkan yang kulalan na ulan ramalang denule pada manasa ni pak den itu nule pada apa 70 pasona na papada itu kare iya na tu tahu kalau mi matas sinarusa ipuasana na tahu bangkar rola na itu dega no tapi iya ko maka de apa je gaga na iya mi rupa pedale ustaz jokani de na marigaga karena mencarikan nafkah halal keluarga itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Lauki masa parang idale
Wijat-wijat tak keluarga tak. Tasakamanya tu lawe mak galu, lawe mak darat, maka dade na siya gapalan, woi liwat tanre na palan napa. Ina tu ampai ko to melo lo galung to melo lo darat, lepangi jolo ko lego-lego tak pakanjaki rampan na nyawata ta pangulo ya kita ko puang Allah Taala. Puang, meka lo saparang idale halala keluarga ko. Pasalama ka puang ngalinga kemudahan, tapak baraka ilino akhirat. Yo kani si jammi oko tu, si jammi maka reso oko galungi itu setara dengan jihad fisabilillah. Luar biasa itu Pak. Jadi maka tu gapalan na Pak galungi, ya miko na pasolo igalun na bali galun na salah itu. May gapalan na madari itu ya se ya tu apalan na ustaz se ko salah-salah. Itu luar biasanya Pak. Jadi aja tercapai di Pak galungi maka deje na mega amala ustaz itu Pak galungi, we mayga ya. Mayga. Ya ipade itu Pak galungi Pak to podaya maka da syukur ki. Okon itu apa galungange napitangi puang Allah Taala Pak pedale maraja. Ina tu ampai akorange ina Pak galunge mi pahala daya tu masalul ladzina yumpikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ia tu tau maka masidakange ngi waramparana ina papada ia tu tau matanat-tanange ia kuidi patanangase si dimi butir na tanang nenre mancaji sito naram matake pitu papole siratu warra makolek batu pasidakai. Natu lemi ka Pak Galu mak dareke nasa dia nasia ge dupa, tau podai kada sia game maje mu pano, nasa talupante kada sia mu dupa nasa 10 karu. Da ku makati deh. Mana kaje maka ko dareke na talupante mi mu pano na 10 tu karu mu dupa. Iya kene 10 karu mu pano talupante mu dupa wadi ko mak dareke. Maje iya dareke paga. Gitu. Mi ka tonga toye tu tau Pak dia na syukur. Oh we. Na siaga na panona. Nama kay gamendre nasa nanri balao dako munda dia poda makado mako mema balao pasinga nama tu ko Allah Taala apa dia muaja isakana na iya ko balao itu masinga mandari la tubirina pitawe na lupai pajahe iya magalu Pak magalu mato ko he na baranti rijan na baranti magalu nga angka to ko rupinano magalu nga dia maluang angka kami si dia to lebih cede magalu nga magalu iya magalu nga Pak galu matoka tasa kami maka da sibu rostas lo macarama de nak galu de mak galu matoka iya ko ya mak galu Pak law langsung memang tapa maka da sia karung ko sakana law ki memang aja memang pasigari poda Pak napasa nga guruku maka da ko kuy galunge na mapasusaka ko tapa mureke memang ko tu maka da seko karung pala di memang ni kola di labi sakana nene samo pang Allah Taala pala bibi cede sakana magai patolak bala ya tu makoto ngabita Pak manre balawe macan ne angka mato tapi lau poda meto balawe maka aja manre itu upasuti sakana angka tu tau kasia si denanre ko muanre itu madari poda kada lo musapa korto dia nak menjasa kamu gandrusu aja nanya tu jamu tu ende na ipodanga ada balawe itu Pak apie lagi mana sama kada apie la ipodango ko na ipoda ko pong Allah Taala acake ko aja monre Nabi Ibrahim aja mutuni pasalama Nabi Ibrahim macake apie malumpa-lumpa pasi di kampo to pasi pulu ngaju na itunu ina patapula sona patapula wanina Nabi Ibrahim mo kilala ngapi tuda masikiri matenang de na mapalla tapi malumpa-lumpa apie apa ipodango ko pong Allah Taala apie aja mutuni Nabi Ibrahim acake ko cake mapasalama. Ina apalagi ko balao mi maka da pong Allah Taala aja mo andre ya tu asena nyano napasu sakka na tu nanya pun nanya tu tapama de balao yo poko de ni waja sakka na de itu ampai ko ase tawajo mi sakka napa ni de tulle misangi egan na dalle tako de takam jasakka de tulle misang ya ko pasidah kami de tulle na maka gampang Pak ya ko maka jasakka ki ya tau ngesi di juta na tau pema 2 juta berarti 100 tu perse dalle tamendre kaya minirisa sakka makoro ko makamajaki ya ko tawaja iya tau ngesi 100 sabu na 500 sabu tau pemang berarti na 500 tu perse dale tatatambay mega Pak mega to tau mega gagana tapi mega to inranna 5 otona tapi 3 meter inranna ina tu ampe de ni waja sakka na tinrange iwaja iha itu gere jadi pong Allah Taala mapaci pitunale supaya tesangi maka tatatamba daleku ya ko toli pasidak kami de tu lemis sangi tatamba apa idi minonroy pasidak kay siagi-siagi mi paso yo poko sakka 2,5%. Makanya upasangi aja tak dareke kong katau sogi sukuruki ya di tau kasih si sukuru toki
Aja tak ada sabara ki. Syukur kita kasih sih. Agala ki masumbang ko to kasih sih. Maka nama gina ka ustaz. Iya ko to kasih sih na to masumbang. Mapadiisi tau sogi emita ki. Maga ya Pak Denu le kalai. Coba kayak kong kali tau kasih sih Pak angkadina 20 sabu. Nah sumbangan 10 sabu. Berarti siaga persen dina na bereng. 50%. Nah 20 jero sabu dina. Nah sumbang 10 sabu. Berarti 50% dina na bereng. 50%. 10 tahun ya sabu Pak Cede mi dina. Ya nang katau sogi si di miliar dina. Suruh negara mak bereng 50%-nya. Berarti 500 juta. Mapa diisi. Ini kare. Jadi dia nulek kali tahu sogi ko to kasih asin atau masumbang. Apa ya po ngala taala kita persen. Dia nak ada 10 misa buna bere cedela ada de. Ya nanti nama dari wacai di panitia ko to lini cawai di sisa bu. Nah sisa bu. Cocok nih muangga cede ko iko tapi ya ku ya rotai tahu kasih cedela ada miduina 10 misa budina namu ya rometo maling keluarga na sumbangan sisa bu rupiah 10% nak berengnya. Kita nih kare. Aja di tahu sogi maka ada mega no kuya ko 3 miliar dimo. Napa ilau 50%? Berarti si di miliar si tengah. Mapa diisi. Iya. Maku itu Pak. Jaja tak capa isumbangannya. Yang pe maka da asumba memang iri waktu kasih sita. Apa dena tu lekala isumbangan tamatu kosogi. Iya. Ya riwat tongkana di tad 50 sabu asumbangan ni. Madari lalu kau enggak tahu 10 sabu dina nasa alam anak bawan ya tu dek tu sakadakai orang. Itu we si ratu persedina nak dering. Ya kau tahu sogi na si ratu juta na pamakada alam anak bawan mapat diisi. Iya. Tapi kecuali tahu sogi mabasa memang. Iya, Pak kami tu je tu tahu sogi maka seke. Seke paga. Iya. Apalagi kau ramalangi apa abas sakit masih dekat. Apa de tu gaga tahu kasih si mabasa de gaga. Ya mana motu masih satu makat di. Iya. Sumbangi wani-wani. Kemudian patan rakangon na sama dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Maka da de apa ya ule manumanang ustasya tu magampang. Asumba bani wani-wani. Asumba bani wani-wani. Asumbangi pokokna akibuaki sumbangan setiap malam. Maka da 10 sabu siwan niya na roh. Setiap malam asumbangi. Angaji ki setiap malam. Namo de na mega. Namo ta silam pami. Apa aja tiap Pak deto tu apa dang ite maka mesti letu tasigi digesok sesok mesti patemak korange makanja biko tule patemak korange makanja ko tule baca si digesok tapi angaji to ngangi aja tang ngaji Pak angkat tu mengaji-ngaji mi biasa mengaji-ngaji DJ nang ngaji merumi dia nang ngaji ya tu iya kata mengaji kata tu merumi. Nah setengah kata lu tamak korakut tamak memang kata lu kalau nyili bi. Ya natu nak kada warattilil Qur'ana tartila tabacai korangnya dengan bacaan yang tartil pakasing. Namode na tamak 30 gesok Pak pemakanjak mi bate tak baca korang. Iya. Tapakanjaki baca-baca anak lengi hak nak korang. Aja mau awe dega pakalatun nah. Napa maka datemak koraku ya de. Apalagi makokoe makanja ni nasaba angka no ko HP ya. Angka ko HP tu wadingi pangaji na itatola palanna. Ya madari upake ya ro. Lau pajalang MP3 na napa witato maka daw mako HP bacana. Apa de na mungkin salah bacanya tu ara apalagi ko asurain pokokna na betul na puramana ni saringnya tu yang kalinga ni tato na ya curi langati ina makan jalan da dena maka do makwape tapun na lapalangnya ya he makanja malas si topi apa ya curi bamba ni ya curi kado makwa bacana ya makanja itu bisa sekaligus latihan itu ngaman itu kece macam ngaji makokoy ina angka mana ni rupa-rupana angka ni oko HP we cuma ya ko ya kanjana pakai ki korang aja na HP tita tapajalang MP3 na napatatan nungo ko korange apa iya tu korange napai ikarawa dosa bumi menyapalanna dosa menyentuh Al-Quran itu 2000 hasanat dia dibaca magi dia tahu pa aseraman nek lewat na tatean nang na patama kokui kampukku dia bisa kokui
Kemudian ia rona awasang Lailatul Qadar makada agama kanja ibaca kotakku iruntu imalam Lailatul Qadar agama kanja yamalkan pak lihat tuh makada iruntu ni Lailatul Qadar aga naro ilau makanja ladda ilawe nomor si ditabacai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kodetis sama kada wedi apun ya pala tuang kemakadami apu desa kadaga tu ya kodeta pala ya kada bani puang tak dampengi sininna atas salahku tapas salama ka puang nania sininna keluargaku tapas cuma nani baineku anakku ya miko meloki milawangi puang tapas salama isininna tau mateku dan seluruh aga je istilana oh ya kolayawai maka ada anak-anak dan keturunanku ya kolayase maka ada kedua orang tuaku dan para leluhurku makir jadi aku tuh milau doang kolayawai pak kadaki anak-anak dan keturunanku isang-isang keturunan apo cicit sini nalayawai ya roh ya nariasang anak-anak dan keturunan aja tak kada bawa pas salama iya anakku pung aja na betta anakku betta apo na apa dini lau dongang na semana kamana po ku maka ustaz Jasi semang kali ngabaca na dinang kami lau dongang anakmu mituli min lau dongang makanya ya tu nabi ni lau dongang selamatkan anak-anak dan keturunanku tamanya po na aja nama ponco pak dongang tapak ti lau dongang ya po ta apa iya na tu apo yang dari tobat ta memang apalagi ko nenek nak didi jarang apa makan jak ko nenek nak didi apa ya aku pasantren iya utanai maka dan ni gamonroi maka dan nenekku maka dan betta matu betta to ya to na paciliam pak magai iya ko nenek mak didi madari 10 sabu dini lau na lengi 20 sabu napa ni kong kesalahan napo na macai ko iya yang parang ya mana poko malada inapoji jadi jarak tu pendidikan nenek makan jak ya kong kana taja namit tala da monro ko nenena pak madar itu salah pendidikan ang kamatone ne maca mak didi tapi ya maya gae aide maka na sayang apo na ya nang kata galace apo na tapo macai betta tu betta jadi na tu ampai nabita dia namit monro ko nenena na mate nenena apa salah didi matu makiro ya nang ka ma kometi wita tau ya nang ka tau meta monro ko nene na iba tabata che de no edi to gago ko biasa impiero ko nene na na mega meto to anak na poji law bola na nene na yokindo na apa yokindo nan milaw di yokindo na 10 sabu madari ya cair ya ko kinene na de nilaw ni aling wakito apa ang kameto nene makotu eta pakanjaki ko tadi di apota ya tu agamae pitu tahun umurna isuruh di mas sempajang berarti 5 tahun umurna makanya mengaji anak aja ya pata pengaji ko pitu tahun 5 tahun tak pengaji tapi ya kita mako ko apa we makasih jana anak ina maca angkala lo telu tahun ni mamula ni maca angkato pata tahun mengaji ni cuma demi ni rule pai diterapkan ibatena guru na imantasapi mapangaji ya kini ulet tarap kangi batena guru na imantasapi mapangaji de na tapatamay anak ta ko pondok tahfiz apa iya na temma na palati korangi jadi ti imantasapi mangaji si taumi mangaji na pala korangi apa guru na mi pangaji mangaji ni mapamulai makalipu ro ina temma ikoran na pala toy piko cara na mapangaji de na palette iko de na palai ang kaga guru pangaji ko napakoro guru anak guru na de gaga yan na malang ngobacana na palari ni yan na melo na botti sila suran na tapay padre tamma namo na pay talugeso gaga nasa palari ni ano may botti diyan na gaga pangaji kunro anang kagapi pangaji lay suda na de panatamma gaga dito gaga ko di gaga ang kakama guru pangaji aja lalo tapalaba ipandre tamma maka madari to tumewa to matonna nasa iya po maniroden na ustas iya po maniroden na nasa may paabot kiro
Ede nagagay mo rin na may panretama. Ya ko makadero podangi makadapak boti si bapak na. O ko piro matu na pay panretama. Ko boti pa na melo. Jadi usaha kangnya madarito je tu. Iman guru ne mantasapi makoro. Pas tema na palati korang. Angka metode vita na pake araero. Lau sapa ika ni gaya ternyata salah satu imam ulama dari Yaman. Dari Hadramaut. Metode na tarap kalau ko nanae. Nabacangi jolo tasi diaya, nabacangnya ke-20. Napa nasuro nanae baca ke-20. Tapan apa lah? Jadi ibacangi jolo ke-20. Pura yaro ananae na isuro mitay korangi na baca ke-20 yaro si diaya. Napa lah? Di namita mangaji. Namo taci di meaya seso. Siya kasi salo mangaji ko kadua mangaji siya so berarti dua aya na pala. Na siya kami aya na korangi nan namisabun na lebih. Apalagi nabilang itu. Oh iya, angka kegiatan setelah. Oh iya, angka pertanyaan telah pelasuban ni pala. Jolo nanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya usaha sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Usaha saya ini dipanen setiap 40 hari. Dan di setiap saya panen saya mengeluarkan yang bukan zakat. Pertanyaannya apakah di bulan Ramadan ini saya harus mengeluarkan zakat mal dari usaha saya ini? Makuye. Iya ko usaha yang panen dupa-dupa tu usaha musiman angka bansane papangempang. Papangempang tambak. Misalnya papa urang anang ngulap pane cicang napasume manyokoro 2,5% na sakaki maka daya ka kora malangi mesti kasi wajah si sakka na makuye iya komonro ya rodi tapunay si taung iwaja si sakka na iwaja si iya ko tataro ko bange nadapi si taung paso si 2,5% iya ko nadapi si taung pemang paso si 2,5%. Ya tuan pay di ekotolimon roko bange ina dana pa aja pasu sakka na tahu hamasu iya mi kuy balancay dela termasuk ulawange bua ulawange arwa pulo na 5 garang masun itu 2,5% tapi sakka ulawang agay tanya perhiasan ulawang itaro iya ko perhiasan dena susakka na namo si tanga kilo angka ulawat 3 kilo. Dena susaka na ko pariasan. Kaya sa pariasan, ipake asoso. Kakamama kunray o kumabulawat 3 kilo seso. Dena susaka na. Namo 3 kilo. Yang panti tulita pake mo yung asoso. Iya mi ko tataroy. Ataw talima kada menre piulawangi ubalui. Aset asan na iya tu. Tanya perhiasan. Ipasu sakka na yatu nareko na dapi ijumalana arwa pulo na 5 garang. Maka da angka toje perhiasa kustas, angka ranteku, angka potoku, tapi utaro mi. Lau pak botinge upake. Akasiaga botinge si minggu. Kadang-kadang ricicang, tanya perhiasan asannya tu. Tapi barang simpanan tetap disakati. Walaupun bentuknya perhiasan. Tapahan nih. Nasaba kedudukannya. Iyo po ko tapake. Foto na 50 garang. Rante 60 na garang. Galang kaki 50 garang. Anting-anti 10 garang. Berarti 20 garang. Agapiro? Cici tonra-tonra. 30 garang. Angkato indo rante na 50 garang. Tapake sosok. Ipake matinro, ipoko na ipake soso, de nasusakan. Apa perhiasan? Tapahan nih. Tapi ya nonro, lopi botingin ipake, boleh botingin ludus si tidak. Atau namota pake, konia tamelo malay modal usaha. Maka dade masoli pimatu. Ya nama sempo ulawangin na ganrusu mali ulawang. Nah sama masoli pimatu ni balu itu aset namanya. Padamu oto pribadi itu pak dia kasaka na oto kuya dia kasaka na dia
Dia kasakana, ya kui pakai ya sesu pribadi. Tapi ya kota pakai mengusaha, wajah seka. Tapi angka tapina, ia ko maliki oto na ipasilapo. Angka Hondana, angka Toyotana, angka pokoknya angka mana 10 toko bolana. Itu akan disakati. Karena dia bukan mobil pribadi. Apa taci di mana pakai seminggu? Itu menjadi aset namanya. Jadi itu saka Pak. Dia nama gitu napa ni magampang irekeng pas sumanang ijolo kebutuhan pokok napa iwaja inrangi kongka napa ipasu 2,5% nareko sa nilai dengan 85 gram emas. Maka dapat kuyasang tanya ulawa mak dekeng ulawa mita siaga ulawa ngisi di gram. Misalnya si di juta. Berarti 25 na 5 gram, berarti 25 na 5 juta ditapun naik masuk 2,5%. Dia na siaga Pak. Ya ko si 100 juta, na 200 juta si tangga. Cek dek mije. Iya naro pacing warang perangnya Pak. Yan tu ampe makada pasui sakka na nama pacing. Ya kong kagaga ilaga nama pacing berarti ilaga carepa to. Carepa. Yan tu ampe konale nga sakka tay kada jolo-jolo. Dia na basara aku tadi masakka. Iya mi wadi maka majasakka. Iya mi ko mupatama ko pasantarenge, mupatama yo ko wat disa tapi aku ya aja. Angka tahu Pak pura hitung sakka na si di miliar apa datu 70 juta. Sakka na. Si tahu. Si di miliar apa datu 70 juta. Asera aso na ureke na pa selesai mapat di ulu. Iya. Masaka nasa mapamulay 300 rupiah masaka ka ustaz. Jadi biasa saka naro 300 rupiah. Makumumin re taung ngelaw nginadapi si di miliar lebih. Iya. Luar biasanya itu Pak. Jadi pa mani-mani. Iya Pak kutanay pa jadi iya ko nadapi ganna isi tau tapunay siro na pureta sakaki ipasu si. Ko monro idi ko bangi tatay sakaki. Makiro ya. Iya jadi aja tak ada pura ni biasa ipasu sakana aja na de. Kemudian bola pribadi yon roye de itu ni wajah sakana de gaga. De itu gaga sakana bola yon roye. Ya ko 10 tingkah bola tadi ga sakana. Iya mi ko tapak kontarakan ni na kana sakka. Atau mak bangungi bola untuk ibalu nah karena sakka. Iya ko tonroy de gaga. Iya. Cuma ya rodi emelo ita pakai mak bangun bola tapasu ijo sakka na napa ta pakai mak bangun. Maka de cicila bo ustaz jaji pinap pata nilai siaga totalna napa ta pasu sakka na. Yang itu cicangnya setelah itu tidak lagi. Angka to sere na so ini terakhir uruntu angka na penre sakat uang panai. Tuh, dega sakka uang panai Pak. Iya tu dina pendre de gaga sakka na itu. Kecuali ro di menre monro isi taung napa wa di pasu sakka na. Iya ko maka de impak cocok, iya ko maka de sakka. De na wading. Ya aja ka maka da sakat uang panai maka di pendre na temi pasu sakka na. De tanya iya tu si tau piko sakka kecuali dia misalnya gaji pegawai boleh bulanan. Ya sangi sakat agak sana jero sakat pegawai itu yang bulan-bulanan yang diterima langsung dipasu makir sakat pegawai itu saya kira ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan Pak Baraka ibu Allah Ta'ala kau pa waktu 3 menit 2 menit nanti kalau kita anukan berdoa Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah ki jolo napa to minum napa baca Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin napa ki milodong pura pi milodong napa mandre itu barakat nama kanjalan apa ya lengi kesempatan jolo mak dosa napa milodong uku itu langsung diterima dong tak buka itu pintu nalangi aku dimanfaatkan nega apa tu na pura minum na gadrusuk ni mandre de ni laudong ilaudongi rogi ki ko de tak dong akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah. Masya Allah itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru tak Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini, ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri.
Dan semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari zikir dan salawat yang kita lantunkan selama kita menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal mola wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.